Bafowethu asikhulume indaba kaKhuzani umfaka Mpongose. Izolo attende noma ke bekade-ke ethola-ke umcimbi wakhe wokulontsha kwe-album eThekwini workshop. Kodwa-ke kuba khona kaKhuzani akazange alibhade kumcimbi lapha-ke weNkosi Magcokama eThekwini Playhouse. Khuzani-ke usingathekele umcimbi eThekwini workshop, nala khona-ke bekuhlangane-ke izinkumbi zabalandeli bakhe ama-Blue Nations. Azange-ke bonakale lapha-ke kumcimbi weNkosi Magcokama, kanti lokhu kufake ugcobho phezu kwegama lakhe ekhombisa-ke ukuba lihle eNingizimu Afrika. Azange alibhade-ke lapha-ke, kanti-ke kubonakale abantu abaningi bethola-ke isikhala usibake baziveze abafana-ke nongizwe umlando mfaka Mchunu. Abaculi-ke abafana-ke nonto encane bade bekhona ukweseka-ke iNkosi Magcokama. iNkosi Magcokama-ke ivame ukuhamba nayo uKhuzani kakhulu kwimicimbi emincane ikhankasela-ke imicimbi emikhulu. Isizathu imicimbi-ke efana nama-activations, okuyimicimbi-ke emincane-ke esuke ikhuthaza abantu ukuthi-ke babe ngxenye komcimbi omkhulu ofana-ke ligcwalisa Spring Picnic. Kodwa-ke azange alibhade uKhuzani. Isizathu kuyasaziwa, kodwa kumbuzo ukuthi uma kubantu abaningi abalandela uMaskandi bebona uKhuzani noma uMthandeni engekho, oyedwa wabengekho kumcimbi umuntu osamncane osakhula kangaka emndenini kaMaskandi, kusho ukuthini ngobuqotho nobulungu babo labantu ababili esibaphothela njengokuthi-ke zingqondo zikaMaskandi? Akusho ukuthi bobabili khona ukungathandi ukuba-ke babona abanye bekhulu emva kwabo, okanye kusuke kuvele ukuthi uma bona bebabiza emcimbini yabo ukuthi babasebenzise igama mhlawumbe ngasize lisebenzisa ukuthi babayikuza. Kodwa-ke uKhuzani akazange alibhade nanhlobo ukuthi-ke ayobona nje ukuthi kwenzakalani-ke lokho kuthiwa-ke i-support, ukukhombisa ukweseka omunye umuntu. Sikhuluma ngoKhuzani ngoba uKhuzani wena umuntu ovame ukuncika kakhulu kwinkosi Magcokama. iNkosi Magcokama ivame ukuba ihambe nawo uKhuzani umfaka Mpongose. Ikuphi phela khona nakho la kwenziwa yini uKhuzani angayi kumcimbi omkhulu kangaka wengane encane kuMaskandi, iNkosi Magcokama uSicebi?